Ramljak, pa Livaja. Odbila se lopta do Hurama. Huram na lijevu nogu, Huram traži na prvoj vratnici nekoga, odbila se lopta na kraju u sredinu i to je pogodak. To je Etnik Bruti. 22-godišnji mladi reprezentativac Albanije zabija za rano vodstvo Hajduka od 1:0. Bruti je ljetos stigao u Hajduk sa Kosova gdje je zadnjih 6. Jako dobar izlazak Hajduka, evo dobre situacije za drugi pogodak i zamalo autogol. Brani Malenica, još nije gotovo, lopta je kod Livaje. 54. minuta, Hajduk vodi 2:0, Marko Livaja. ...213. utakmica za Hajduk, 107. gol. Osmi najbolji strijelac u povijesti Hajduka, Marko Livaja i Bernard Vukas sada dijele to mjesto sa 107 golova, a nisu daleko niti Slaviša Žungul i Tomislav Erceg na 6. poziciji sa 109. Hajduka ide tamo Šotiček, desno ga čeka Bamba. Bamba 1-1 sa Hajsterom. Bamba! Abduli Sarjang Bamba! La Bamba! Za Hajduk, stoji na semaforu, s time da okružili su nogometaši Osijeka Patrika Kolarića tražeći prekršaj u samom zadnjem. Favoriti, mogu li taj trend i nastaviti? A nastavlja Hajduk mljeti dalje. Dalison ima Hrgovića desno, ima i Bambu, ipak ide lopta za Hrgovića. Hrgović traži udarac, traži gol! Evo je prava rijetkost. Šimur Hrgović zabija za 4:0. Prevario je tamo, čini se, i Marka Malenicu, jer dojma sam da je Malenica bio na krivoj nozi na kraju. Dosta lako primljen pogodak, ali ovo je stvarno